wanjye arakana bafite muri gereza. Munda kure. Nshaka kubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanjye. Kana kararakaye. Mitsira rega mu gahanga. Mwana hina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filme no kitangiye. Wa mwana ro bukungu bwanjye. Haro avugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka. So you is not a man in his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurisa amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imbo yakunuze n'umukobwa ziravuga igishwa. Waje kundaza ari baje kura muri gereza. Xiao Yu niko yiswe. Xiao Yu. Mick wants to see you. Mick arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebibanza kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo you'd better not press me again. Ndakeka mutamatiriza. Xiao's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakaba waricwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze film itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanye hano. Muzabyicuza iteka ryose. Bamuvanye jail. Ni Xiao Yu. Umujyana sha. Haguruka. Fite confidence. Ni se umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru. Tayari. Gira vuba, hurry up. Kofiri tuitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Ni Xiao. Haramuvugiye. Working for them. Ndekera kubakorera man. To be free. Wenda wabohoka nawe. Nabandi bakabohoka aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we have some very exciting news for you all. Atana amakuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind. Hari microchip yakozwe yabavana mu indwara. Finally available. Utarinze ujya kwa muganga. Na amakuru yo gucicikana ku isi hose company yitwa Agasobanuye. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita kuvura y'ubwayo. The chip directly affects the rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. Agasobanuye. This area. Muganga imbere y'abantu. Life. Ubuzima. About quality, not just. Niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza. And Gaia brings a new way of life. Ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya. Inize yo kubaho. Amusiko we hano ari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. Umva. Nako ziriya chip. None agiye kurya amafaranga y'abaturage. Mick yatwibye. None aha. Icy'ingenzi. Gaia system igomba kujya ahagaragara. Wigira ikibazo. Vuba ngaho iraza gufungwa. Mick nta ntambwe yatera. Mushito wanjye kera. Uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. Hafi aho haraba hari. Impamvu za Gaia turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba gatangaza.
Most importantly, icy'ingenzi kurusha ibindi, it marks the beginning of a new era. dutangiye sasa new era, kubaho ku bundi bushya ikindi kinyejana gishyashya. A new era of human potential development. Ati none ikiremwamuntu kigiye gutera imbere birenze. And everything that you see and everything that you feel will be Ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. All the pain that you feel. Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. everything that you want in life. Ibyo ushaka mu buzima, ibyifuzo, inzozi zawe bizaba impamo. 一块这么小， bishoboka bitera 太夸张了吧？ mbega igitangaza biratangaje. Gaia makes the world perfect. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect. Barishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， ibintu byose system bajya kudushyira mu mibirira, 不但会增强大脑功能、 ahubwo wasanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha, 肌肉和内脏功能 bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu. 来强化10倍。哇，人体还可以实现自我修复，看来 umubiri tuzadukomereka wirepare, 很快就会成。 nta kurwara. Excuse me, Nyihanganira nuko bwahagurutse. he's here really for the benefit of the mankind, as you said. Ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwamuntu nk'uko bivuze cyangwa. Banyamakuru bandi barahindukira. He's simply a liar, Cyangwa ni ukutubeshya. simply wrapping technology. Nta kuntu wavuga ngo tekinoloji Behind the machines grasp human thoughts and destiny actually uvuga ko igomba kuyobora umuntu munaberwa n'imashini, hidden cyangwa hari ikintu bihishemo, controller. cyangwa byakunda hari ikigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo, 如果在原芯片上升级， ni original chip 那 cyangwa 么这个终端 wasanga ari terminal 编码人 cyangwa ari programme ikontorora neuron z'umuntu, 系统 uburemangingo 被 bw'umuntu. 控制啊。 Ni gute nuza nervous system y'umuntu yakontororwa? 孙子，神经， Yaba ufite amaso hano cyangwa 那我们 nervous system ikontorowe, 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya, Always. bazahoraho. Human history has proved Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje, that a great wave of progress, twese tugomba gushaka ikiduteza imbere. and only those who have experienced it, Hari abashidikanya n'amaze kugira experience nka cyazamaze kubigeraho. will truly feel the magic of Gaia. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia. Hey, Yewe, what are you doing? urakora iki hano? Hari uwaje aho bari gukorera. Tangira kuba security. Ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching. Ari wamanutse agomba turajya hakuno baje kubwira ibya Gaia. Mwanda. Hari uwaje azarasa wa mushoramari wa muganga, amurasa kwitama ku rutugu. Umukobwa arimo arafotora, arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri Gaia. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. How many times is this? Ibi bizaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaia upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana, buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu ni umupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So, None Past actions have failed. Maybe ibyo twapangaga byanze. because that time we have been unable to track their movements. Bari abantu bose tugomba kubakuraho baba baherereye hose abo twagiye dushyiramo ziriya device. So I'd like to borrow someone Hari umuntu nkeneye kuba natira kugira dushakire izindi code. from you. Mugutira inde? Shall we? Ziyao you. Aho tukamenya bakura gereza, the one man who betrayed me. wa mugabo wangambaniye. And how do you expect to make him obey? None ni gute yatwubaha? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu ntago ari imashini iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe. Intege nke. Kuri inshuro Will make him obey. ndatuma atwubaha. Barashaka Ziyao you ngo bamukoreshe. Kandi mbere ngo yarababubahaga. Nako yarabasuzuguye, sorry. Ko filime tuyitangiye. Aha kuno sasa. Muri bwa butayu. Desert. Nafite umubare mu bitugu. Kwiruga inyuma. Hanare genders. Yitonze ni Ziyao. Urumere neza kuba wongeye kabona izuba. Nta muntu urancika ari muzima. Niwe munyamahirwe.
本当の自由に思うなよ。 Uraceka ubu ngubu utafunguye? また会うぜ。 Humura tuzongera duhure. 可惜没机会了。 Uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. Baramvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. Nizi ya uyu tambura imbunda. Ayiwe aratangira. Bayise ultimate code. Masasu ya nyabyo. Nakubwiye sangara sinya mapfunyikira. Hey! Ayiwe Papagasi. Hey! Shagutika gereza bari bamukuye neza. Tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha grenade mande ye damuterura bandi ba security bacunga gereza twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha bisasu shagucikana amahoro buke arabangutse fata umucanga mu maso cenga umutwe mfite speed mu kurasa kwe bonani kimodoka bana migari cyamagara nazanaga hakurya bana mimwe iraturitse izindi aratangira sigaturikije gereza yose tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye Bayise ultimate code turore ngoto grenade bazanye nyinshi bari muri desert asa hakuno kuramo ikiryango nagabyitayeho arabivugana gace gace modoka irangije zimwe ziracyayoba bigeri zamumezeho target mwanda kagabo kakomeje imbere bagabo nago bava kwizima ageze aha abona hari abari hasi target mbere y'imodoka irirenga tayari kobuteri nayitezamo baramushaka ari muzima kandi agonga inyuma tayari bano bavayo baboneza ku kamodoka ariko kimodoka kirakomeye karashika yivirayo arangije parika hano neza azana sasa machine gun ku modoka hejuru yewe rekura umuriro rekura amasasu maze ndore mukuzimu bare ku igisasu bayise ngwiki ultimate code the premier once again Sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse
ari hakuno. Ubwenge zari zagiye niba yaguye igihumure. Ayiwe kubyuka n'umunaniro. Wasekaga yumva akajwi. Baza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bete Xiaoyu. I'm no say. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanya sibyo? And you should know my answer. Nayo isubizo byanjye urabizi. If even a top killer had a weakness. Aho nazi kumwicanyi nkayo uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say. Ndabita abantu basha kuna shinga mvuga. Babaga bazawo. Akiraho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu n'akana. Nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Udambwe karakana kabo. Mugenza amubwije ukuri ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana n'uwacu n'uwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam ni urumuri rukata ikintu icyo aricyo cyose. Zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe nyabakiri makora. Deba uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, ndakundemera ibyo nkoresha. Deba ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyewe data we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno hari abahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Mukomeza akazi. Hari extermino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti. Tayari umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza n'ama system tangira gusa nkigira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari abakanguka barakanguka nta buribwe. Buryo ameni bawo nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini kurobwa computer tugunya hakurya basasu nibayumva. Irinde mu rutugu wapi mugahanga ratuza
barimo barapimira ku bantu ibintu bitajyabaho muri siyansi. Gukorera ubushakashatsi ku kiremwa muntu ntibibaho. Umuntu ashobora gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore Xiao Yu yemeye korera wa musugabo amuza hakuno bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. 7 days. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Xiao. N'uyu musore yitwa Xiao. Yari gaya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Xiao. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shutizi kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Kagakobwa niko nibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyeze kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwereko ni Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi ukiramo akantu kaha. Gifaransa kaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sanko. Hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza ama microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupakireka baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga. Asa hakuru ni Xiao Yu. Yambaye neza ntiwamenya ko avuye kurya ibigori. Vuye gereza. Munini haraho yahereye. Oza. Banga ma. Boazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Uvani. 你放过我吧！ Ubone gute bo urwo swagera hano. 做线人就是玩命啊！ Uzongera bishe mu byago namenya kutunaziranye. 这差点被人干掉，太别！ Nari nishwe iminsi imyaka igeze kuri ingahe bankurikirana. 你怎么又来？ None urangarukiye cyane munini cyahaka. 我一个人 Wavuye hano kuko afata imashini yacu. 你的意思是电脑？ Laptop ndayimena. Bahaka bakunda imashini zabo. Aho kugira ngo yimena karagaraga. Ndagwa amakuru yose ukeneye. Ndayimena. Bonke. 都行，放下我宝贝。 Aho kugira ngo wice imashini yanjye basi mpereza umukunzi wanjye. Yikunda laptop yacu. 帮我找几个人。 Haranshaka kunshakira. 又找谁啊？ Abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere. Kanyira mutema cyo kikaganya amakuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru. Hakuno araba kareba. Nihanganira gato. Sizema. 哟，这不是叶大记者吗？ Unewe munyamakuru y'imisi ye. Bayita Shen. 你喜欢吗？ Ushaka kundi birori? 特别棒。 Byiza cyane. 我一直都在关注你，你的报太精彩。 Rwose amukobwa narakurikiye cyane, rwose amakuru utangaza ni meza. 其实你没 Gusurazi akora ku muhumetso. Ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi. Nyakuba Shen. 名人， Uri umusitari muri uyu mujyi. 那些可就不好了。 Ndamutse ngusoya amakuru mabi ntago byaba ari byiza kuvuga kuyo nukora ku moto y'abakobwa. 那是。 真的啊？ 哎呦， Nyakuba Shen. Bebe Lulu. Mukobwa kiraho. Ifashe gatoya. Telefone isa nk'ikwa Marexona. Kirayimwambura. Mereza telefone yanjye ariko. 跟我在一起聊天还玩手机， Ntabwo zikatari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu mwatumiyemo. 不礼貌。 Uvugana nanjye. 真的不好意思啊， Mbabare Nyakuba Shen. 失陪了。 Ngomba kuva hano myihanganire. Ko wihuse. 要走也可以， Niba ufite kushaka kugenda. 最起 Bakongera icyo kunywa. 7彩以表示气。 Bantu nk'abaduze nangahe. Kugira ngo nanako babare kusuzuguye. Hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore azahakura mu munsi mukuru Xiao Yu. Bamutumye Enoch ariko ko uyu mukobwa yafotoye Enoch niwe urumufashe kuba yamugeraho.
akuno kuri isize yaje kubataramira ngira faster arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye umugabo icupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navugana nje kubasheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya si unkurangaburira njya kunyi wanyu urarwana numva muva musore gapaga sinashibye mu bwarashotse basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba norije barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba uranja nahende kura ni bwabutaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari nakana ke barakingura ngwino ugiye gukora iki wembaza busa ngwino aho nje wenda kure we don't touch me mwana wanjye ziya ntegereza hano sibyo mama aragaruka mukanya sabo ukaga mwiza itonde nyina nagasezerero yazana hakuno kakanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ enoka umuzi hiki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者。 n'umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片， ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya enoka umuzi bingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asanga ufite za super server 比 CIA 都厉害。 afite za server ajya akorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za server agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda ko banga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo uru rukuta ni uruterano bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru ba enoka yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye n'amafoto ya enoka nayo afite mu nzu ye tayari 一诺应该很久了吧？ umaze igihe kirekire ukurikirana enoka 我的工作需要敏感性， umva akazi kanjye gasaba umuntu gutekereza 一 cyane 诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 很全面。 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 我看你是利 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki 一诺的目的是什么？ icyo ushaka kuri enoka 但我可以确定， ndi shuwa 我并不是敌对关系， njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka 可以合作。 ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumpemukira nabyo ibyibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urwicanyi njyewe
kumbe wa mudamu we hakuno bamukoreraho ubushakashatsi huje abana abo bantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaia X Corporation mudamu ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani tayari ukabukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose machine kaba ari control ubwonko bwawe rwose uturayimuteye microchip byarangiye ubave igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba barariya yikiza iri nitangiriro just the beginning 我不管你和伊诺克什么关系，我只要伊诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoka yishyura nubwo yafana icyo bintu nkwaye gakobwa kazanye na Enoka nako kuko aramushaka ko yapfa muna ko yaragahemukiye dore mujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto niziyawo ukabwira mu makariti umva nagiye nkurikirana Enoka nose yagiye agenda na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kaji kafe ka Wonshku avuye muri Wonshku ajya mu Biryogo makariti y'umushinwa bafite amazina asekeje Hanshwi Wonshku Tanshwi na amazina adasobanutse barashaka Enoka ntaho badasya kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoka naho hafi koko dore amuhiga naho bari inyuma ziyawo yu akuru iyi foto yewe bari turi imbere in front of us akira harakantu yamuhaye kira kugutwi ni ka écouteur c'est en anglais cyanyana ni earphone zi mu gifaransa écouteur yuko butana na pipo tazi cyanyana kwa écouteur mu cyongereza écouta sentire center karicha kacha pipi cyongereza vuga ni macuri aho yakutiga ni binene biragatsiro Enoka aratangira abanye ko bamukurikiye tangira gukina igiti mukagigi arimo aracika batumye ziyawo kwica Enoka ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose na abasore nayo wagayaho baragigira tayare gongo ikigabo kirabangutse nacyo bose na abasore yazabura umugabo arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutracking za hakuno arabangutse 3 o'clock direction burasirazuba kumbe umugabo afite akora ko yabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon kureba neza umuntu umeze nk'uruti kumbe nyuma ye Enoka box cha Enoka nyuma ye bose na abasore ntago bumva ziyawo uwo bamutumye ugira ngo Enoka najya kwivugana umuntu bose ni indwanyi bafite byakode batewe na X Corporation kamwambike cya gisasu ukuboko muri kirasi unyica uturike biratangaje cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye kiraza guturika mu kanya bose batangira kugigira barabeto
baze mu nzu shinga urugongo bitange ki Kombe muzemo eno kare mu bibazo eno gakorera uyu musaza Mr. Mo fata umugozi rutsinga niga kagabo fata inyundo yewe ambabazi fata agatebe bose nawe uva kwizima mfite foreze nagutobora ngutera umusumari mu gahanga yewe agatera mu rubavu agacumita gatangira kuvirirana bose naba Agasobanuye bazi yuko nabone n'amasaha make agahita umubiri wirepara baratangira ku makaro vuba vuba inyuma yanjye umukobwa yahakinze kamera zo muri quartier zose aramenya umusore aherereye baratangira afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic uyu nawe n'umuryango n'abatsindira indi nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage hasi ko batwibye twembi moto yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara umwe hasi hejuru bayise ultimate code nakubwira cyane da premier wumva sasa hano amujya kure gato yagiturika tayari gakobwa nako kajya mu modoka yako zaje baje uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri Agasobanuye muri Gaya abura gato anabubaka imihanda eno kamoza kumuzayicisha munsi cya hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata mucyongereza ambutiyeji urumva ambutiyeji mufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiyeji ivuyemo umukobwa afatiraho tayari nakubwiye sangara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi waridutse tayari bose zirahigana ntagariko mbiceka twakabaye turi abansi nta mahitamo mfite mereza kode niba ari miko yigutumye ntago natuma ijya mu maboko ye icyarenze ntago natuma twese imbere abacakara ahubwo twabinye cyamba kuri we niba ushaka source code nako iriya code umurikire umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye acana moto zinga icyuma yirenza umusozi bose nabasaza arangire kura X code inyuma uyu nawe atarayibona ayibonye wenda agasasu kamuvaho undamanuka mu manga n'uyu nakamoto yewe igisasu cyafungutse akinaga inyuma kiritura umusozi kode ariko ifite mu ntoki arashungumuka yifata hakuno uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko kode ya mbere arayibonye n'eshatu zifitwe n'abantu eshatu uwa mbere arapfuye ariko kode arayisize Bushinwa si igihugu umusozi urariduka agashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi ikomera agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirome mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda mensiyemo
kumbe hakuno wa mudamu waziyawe niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuza. Boss. Data shows that Song Qian's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu bwanze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntabwo ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukorana na ziriya microchip za Gaia Corporation. Ndebe system uburyo agaze. The famous reporter at the press conference appeared with Xiao. Uyu mudamu waza ari umunyamakuru wadufotoye cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibya Gaia Corporation ari kumwe na Ziao Yu. Yakize rene umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene ashaka umuntu usubiza umushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma wowe na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Nabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nano kumura abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyese nkala da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akarimu karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kakiraho hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wina wakagora igibu. Urabana kizaje kunonuka reba kunaga hubanuje. Kizaje gukora taye ube kuri abantu babyuba nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba vuba. Mujya kuri taye reba kunaga kuruye. Ndani vuba vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenshi. Mfite icyumva tinyurukansi iriruka. Kuri baba bakobwa be Kigali ubyukira ku mata cyakonje kagenda kabyibuha ngo ndategereza boshye ukenyeye matera afata feri modokora aho gatoya irirenga itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo bosi nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Bushinwa. 我们不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Ushimye ibikijya mbere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. 你 Kuki se? 为什么要找英诺？ Wari ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye. 没想到 Ntago nari mbizi 我们的遭遇。 ko dufite inkuru imwe. Dufite inkuru imwe gute? 18年前， Imyaka 18 ishize 那是我永远抹不掉的记忆。 batangiye guhiga umuryango wanjye. Bica mama na data na nyirakana gato. Enoch mwenyewe. 我一直忘不了那个画面， Ntago nakwibagirwa uwo munsi. Ni wabikoze. 失去家人的那种痛苦。 Nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango. 后来，我被好心人收养， Hari abandi bamfashije barandera. 好拼命学习电脑技术。 Natangiye kwiga computer na technology. 当年 Mfite impamvu. 良知的记者， Nanjye nahanganye ni corporation ya Gaia nk'umunyamakuru. 我一直在寻找证据。 Nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nashaka kwishyira hasi. Nshaka kwerekana ibyo bakora. Hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company. 实在不敢想象， Ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？
abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriye mugabo shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mujya gukontorora ko abaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yaba disconnected Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. wang ngozi ubusabusa useless nacu ukora nacu maze Boss, the data shows that Song Qian's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo bwonko bwanze komandi. I have great respect for each and every one. ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese And I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose. Boss, boss, fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse. Byiza cyane. Loyalty and trust. Loyalty and trust. Principles of our corporation. Corporation yanjye nikikora. Memba neza kugira munankorere neza. Areba umwungirije. Kamwite nka manager. Anapureyinga hakurya. Abanza zinyama mashini. Hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? Iyi mashini nindo yikoresha. Bararebana. Louis. Boss, ni Louis. Kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yica washatse. Boss, I can explain. nasobanura. Wena hana senyo. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. Uranga ko umushinga wanjye ku isoko. Yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niyagera ungamana wari wese ibintu byo bisambaho. Umugabo afite na Satellite X Corporation. Umushinga utangiye kira agasore gato. Genda shakisha abantu abahanga benshi batandukanye. None akuriye ayiwe muzehe noke muzehe nimba rwaye umutima afite ibintu nakunanywa kume mugangazi yawe arimo arahamagara meze nabi arwaye cat side rubaga impande meze neza ra ntabwo meze nabi cyane ni cat side yari izamutse kode ya mbere yarifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye wa musore ziyawo muze yikangamo mfite kode imwe kandi nanjye cat side imereye nabi rubaga impande ubwo nayo ni nzamukana sinzi 莫先生究竟是什么人？ nyakubamo X 公司前高层，机器之人。 uwaho zahagarariye X Corporation nakuwungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru 帮我保管好源代码。 ukomeze ufate izo source code zose 放心， ntugire ikibazo zifite umutekano atwakura imodoka yitwa Forodo hari abazita ngo ni Ford uzabikora guzamana niyo F na O na R na D Forodo baparika hakuno 莫先生， nyakubamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 系统已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kwihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 corporation tuyishyire hasi sasa bana bamaze gutandukana na mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi corporation zabo bafite X terminal uri afite X Gaia Mr. Mo twakabaye iki 这时候 ku bwa nonaha 眼睛行事， tugomba kurikira dukurikije situation turimo kwa gavanamo ekuta arayimwambika mwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru umukobwa yabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino X Gaia niyo umukire mukuru X Corporation
easier. Zaku nayo abakina urusimbi muri casino. He's on his own. Ndani. Nawe yahoze muri Gaya ayikorera. Aza kwigomeka ajya gereza. 很久没见， Gihe kirekire tubonana. Umeze ute? 死亡谷是一个好地方。 Muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo. 你是我见过第一个可以从死亡谷 Ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima. 活着出来的人， Abandi barapfa. 只为了一个目的。 Navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe. 少爷， Xiao Yu. 源代码不适合在你手上。 Ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code. 适不适合？ Ndabizi. 我知道。 Kuba mwafite akabunda gatoya. 是 Icyo nkubwira. 不是你我说的？ Ntago ari wowe njyawe cyangwa njyewe. Mukobwa kureba. Afite imbunda. Kungerekaho imeza. 我先生从来不用枪。 Mo ntago ajya akoresha imbunda. Kumbe wari waje ni umwicanyi. Yambaye ka mask. Amusigaho. Xiao nawe nava ku izimu. Tayari. Nawe. Tangira kubivugana. Abicanyi. Cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukira mukuru. Mane nyangasani. Mushyiraho imbunda. Arabangutse. Nta muntu yica bano ntago abashaka. Xiao Yu haravuze. Barazimutunga. Nta bwoba. 已经晚了。 Igihe cyarenze. Yumva nabi. Tayari baramukoma. Madamu wa Xiao Yu ari hakuno. Niyo bakoreraho experiment. Time bomb. Igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb. 私の虎が支配。 Ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe. Bamuhambiriye hakuno iminyururu. Barashaka source code. Yanze kuyitanga. Bazana hano. Kimwe gitera imisumari. Muzuru. Arakano amuteye kazamuka muzuru. Aziminyuna. 我很好奇， Mfite amatsiko. Hagati yawe na Xiao wa mukobwa nawe yafashwe imisezi ye. 源代码在哪里？ Source code iri. 知道你在说什么？ Sinzi ibyo muvuga. Komeza tugere injiji. Bogus. Xiao Yu. Urayima. Vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu. Bazana umuriro. Bashyira ku ntebe. Bazamura umuriro. Ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro. Electric chair. Bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe. Tocha. Bakuvuze. Muratere kumubabaza. Nzaho kode iri. Aremeye murekere. Kemeye. Hana arureba. C'est Miss Mo. Ndashaka kubona na Mr. Mo. Ngo? 没时间了。 Igihe kirimo kirarenga. Bagasavayo. Iki? Kumbe. Yashaka imbunda. Dasa minyururu. Tayara kuraho bya kamera. Bapagas. Nawe yumva nabi. Bose arabyibonera. Kabana koko twatoje abiki koko. Masasu. Kagabo kamwe. Kababanye amenyo ya ruguru. Bone kirenge. Sunika ikimeza. Faya. Arabangutse. Masasu we. Kakuruye. Mushikisha igikarito. Kagabo hasi. Bandi baza barasaba. Bakora amakazi kataragera hasi. Faya arabangutse. Mbunda arayumva. Sasu n'umuntu.
tayari buhoro buhoro. Abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3. Imwe arayifite, iya kabiri ifitwe na Mr. Mo. Bakiraho aruwaza nkimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa. Jenga shana twahembewe kuguhitana, usitanga tukamate mshahara wetu, hatutawezi kurudi nyuma. Tagusubira inyuma, hatuwezi kurudi nyuma. Parika hakuno. Tayari. Xiaoyu, 这完全是你自找。 wabyisabiye. Acha nikuoneshe kile kururusasu kureba neza imbere ye. Hari ikindi kimodoka kimeze nka za amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru. Niyo Xiaoyu yicayemo. Arara, dore imodoka ku kamodoka, dore ukwireje, dore ukakandi kareshya kirekura amasasu. Uru ni urwatibare, atera rivansi, barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana. Ayiwe gitsindamo indani ujya hapa, ntacyo nicyumva, gifite akuma. Shaka kumubagana urusore, kibagaho gato mu gituza. Bose bumva nabi, fata ijosi sinkurekura. Tayari. Kamwizingaho. Tayari. Xiao nagava kwizima ikigabo kirakomeye. Vice Ultimate Code Sankala the Premier. Arangije baturubaho kagabo. Kagabo ni nyume koma mu ijosi. Kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora. Parika nabi. Maze ndore mugabo kubera umuribwe agenda arahinduka. 生命若不重要， kuri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite, ntabwo ari ingenzi. Kambisoze kivayo, kumbe yahindutse. Ndarwana nk'uwiyahura. Ngwino kirahaguruka kiritunatuna. Box bikanu birahindukira. Ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno. Habuze gato. Mwana nta kibazo dufitanye, turapfamula sociale mulere apfe biceri avayo. Xiaoyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite? Nta kibazo. 25年前， byaka makumyabiri n'itanu ishize 被带到 X 公司， umwana wajyanywe muri X Corporation 他身上
yari generation ya mbere 一代幽灵芯片， yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umwagent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他。 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru 把源代码给我。 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人，还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血， ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果？ wabona ko ubwifuza arangije 这就是你想要的。 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大，他想控制全人类。 umva nkubwire Mick nazihuza neza gatatu afite za control isi yose 3年前， imyaka 3 ishize 公研制了一台 hari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统， za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序， nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disk 3 zose source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序， nta yindi ashaka kubona self destruction 同伴遭到不幸。 bamwe mu bacu bararimbuwe 小雨， ziyawo yu 你想看到一个混乱的世界？ ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备，虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura gaya X 终端，但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机。 aho kugira abantu bakontororwe bareke babeho bari free tariza akanyangamunwa ngo ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择。 hahitamo n'ayawe 肖博士， mugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我？ kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候， ntago ahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会？ kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人 nimba natwe iwacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi produit za sinyari muzarwaye katisayidi rubaga impande katisayidi ayiwe arahengama katisayidi mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugeranye nafitemo rwa rucipu muri we X Corporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. babona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa Then their nicyo gihe mbakontorore And- ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza ari mu biganza byanjye the world will become stronger isi izakomera kurusha uko yari ikomeye baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyoni n'amamiliyari isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro dore uburyo umugara aterura akamodoka nk'uterura akabebe abarwayi barakira abantu babaye digitalized impumyi barareba dore abasirikare n'akazi kagihari gaya X Corporation North Area hari abari tayari kiraho hari uwo yaje kureba muganga ziyawo 小雨， ziyawo yu muzee 小雨， ziyawo yu 我是爸爸。 ndiso tangira kwibuka se yamutaye akiri akana
tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi 你拿我做实验的那一刻， uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi 我已经是个孤儿。 nabaye imfubyi nta data nigeze ziyawe 当年你有先天， waravutse uvuguye n'uburwayi bw'umutima budasanzwe 那很快， nako nagutunganyije kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none 所以 no kubw'ibyo rero 你就把我送进了生不如死的地狱。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho 当时为你做第一代芯片的 wabaye uwa mbere twapimiye iriya chip wa mwana 时候，我发现是不完善， nabonye rwose bitakunda 片在你的体内， ariko umubiri wabaye umunyembaraga 个白痴， umubiri wanze gukorana n'iriya chip 我和 hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mick arimo aragukoresha 他用你幼小的生命做 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike yegera se 源代码在哪里？ source code yindiriye ya gatatu uwele 13e source code 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora 所 ibintu 有的人都万劫不复， ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe 酿成大错呀！ bizateza ibibazo ku isi wibeshye 我不想搭上我女儿和她母亲的性命， ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanjye arihunkuriraho 他可是你亲孙， kandi 但就在那个时候， ufite n'umukobwa w'umwuzukuru umwuzukuru wawe ariwe mwana wanjye 知道 kandi icyo nkubwira 把源代码交到密克的手里， nuwa izi code Mick 放过他们， ntago azatuma mu muryango wawe ugenda 没有思想的机器， arabahindura imashini 活着。 babeho icyo bintu ntago bindeba 你看清楚， urazi 这样活着的人， abantu bakomeje kubaho nkawe 的人还要痛苦。 abantu bazashira 密克的阴险毒辣， kandi urabizi kurusha uko mbizi 了解。 Mick rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome 消除芯片控制的机器就在这儿， ibintu hano babikontorora 一切就都结束。 merezo source code ahubwo wowe ufite 如果要有牺牲，你是救赎自己。 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo 对， nawe ugiye kwitamba What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo 他想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka ziyawe yu arangije umukobwa avayo nawe musore dore ngizi nimbuzi yaso nimbuzi gomana arangije arazifata mwana we azikubita hasi ntago azimenyaho arazisiga arisohokera 儿子， mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你。 hari ibintu byinshi ugomba kwibabarira avayo yitonze aza hakuno wonswi nawe amwicara impande 我怕我下一秒会后悔。 陆想， ndicuza niba nshobora kwicuza mu nyuma y'inkomezi z'izindi ntambwe wenda bazakumva 他能完成他所做的一切， ati reka ngerageze kurangiza ibyo natangiye 不想留下遗憾。 ntabwo nshaka kwicuza ukundi kumbe hakuno muzehe tayari
system imaze kwiyesitara neza. Yinjiza source code ko ari 3. Chip zirahura. System atangiye kuba successful. Akiraho araraswa. Kumbe abo muri gaya bahageze. Masasu muzehe. Uhungu yaje kuza. Muzehe baramuhaye. Barekuye amasasu menshi. Yabiri akurikiwe. Aho yarari. Muriro. Bavayo. Betons. Barazifata uko ari 3. Za kode. Tayari. Excorporation. Mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo. Azajya yica abashaka. Bamwe bamaze kwemera guterwa iki? Za chip mu mibiri yabo. Tayari. Chip operation. Byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere. Ya kabiri. Troisième chip. Ya gatatu nayishyiraho. Gupemira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Kumbe dore hejuru ku nyubako. Excorporation. Dore uburyo igenda. Technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga. Hano nubwo atanga komande. Muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyazuronkinze birakoze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku mastade dore ikirego kirahinduka. Dore iminyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans une personne. Muntu umwe. Une personne. C'est le français. Muze. Muzajya ngira chip mu bikuremo. Mu idisonate exterminal. Wenda mwatuma byako bapfuye bagaruka ibuntu. Abikubisa hasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu umutuku.
yageze hano ngo nabiri kubera bana cya kibunda kirasa ibicumu ratsa akagozi yakurya tayari manukira ku mugozi paka indani tayari kamera zimureba abona baritegura Boss, Xiao is not dead. boss Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiao Yu? Yeah. Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kaza naho gaca hakuno. Umunyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaza kitabanywe jano. Ndavuze ngo oya. Kumbe. Ari mu ndani. Nimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yababariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. Extermin abaye launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyera ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanzwe bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor hejuru. Ndaje mukanda wamukugezeho. Wa. Yewe. Atajya kunga agomba kurasira. Kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. 3点钟。6点。 Inyuma yanjye tayari. 有没有人？ Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye no mukorano. Ndani. Kwa boss. Muri baratwari. Ndani. Kumbe. Xiao Yu. Gisasu abuza gato. Yakarashika murasiye muri Dead Valley. Gwicanye kazi gwa boss. Dex Corporation ndani atangira gucya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized. Bamaze kubinstalamo zira microchip. Bivuze ngo bana baditonatinze extermino. Bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite. Uyu we ntagapfa kumva uburibwe. Bisasu kirabyikoreye. Mfite imbunda. Manaka bunda. Katesha sasu. Yawe. Tayari. Arabangutse. Sasu barera sariga kavinga. Hakuno kwa mwenye mali. Boss afite confidence. Kagabo kamwitumi. Karasa hakuno mushimashini. Musoke. Stop. Muhagarare. Get back to work. Musubire mu kazi. Ko boss. Arasu wa mbere. Sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka. Nawe naseka. Kabisi. Gira vuba nawe. Genda ukupe extermino. Bosi. So you really are the top killer. Kabisi urumwisha nyagatangaza. Usari cyo numva. Kuchitanyiyunga. Together we could control the world. Twembe babiri twa control isi. What's the point is there? Siyo ngingo bwoko cyumbwira. Controlling money these people. Konrana daftekereza.
cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve intekerezo z'umuntu muzima. Twatera imbere twembi. Ari ndimo dufite. Ingaruka z'icyano urupfu. We implanted her with a chip. Iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected. Umugore we niwe wenyine umubiri waza gukora n'iriya microchip. And you know the consequences. Kandi ingaruka zizi. As for your daughter, kubwo umukobwa wawe rero kubwo umwana wawe ntacyo bitwaye cyamanitse kuri etage ahantu atana kwirukanyira gifungura icyo reba hana kana kari hejuru kuri sita wa nk'icumi wagerekeranyije etage ni ndende uriya n'umwana gusa ibyo ntago bindeba ntiyarwa n'umwana wari yariye ntago abuze umukobwa food detonating at extamino irimo irakora na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage gakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. Got to tell you, I have already developed the enhanced chip. Hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Ndije munyambaraga muri iyi si. Nawe niyumva. Kigabo kirakomeye. Niko nawe yanze kuva ku izima. Ukora mu gihori. Aramunaga mugarura ataragera nahaje mukubitisha umuriro biri mu biranga ayiwe aheramo karungu ayiwe mukobwa aracyagerageza hari code 3 zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare izo code ntumbaze nimba zizi agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaga ngamanika hejuru kwivi senzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za code zikoresha tu arazihuza code zirigaragaza sasa nuko itazishyira mu mashini extamino igahagarika kaba disconnected. Stop transmission. Dorisios. Umukobwa. System launch is terminated. Irahagaritswe. Irazima. Dorisios ngabantu batangira kuzanzamuka. Abaguye mu handa bari bahwereye bagaruka ejuru. Nukwibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dorisios yagabanyije population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane. Kiraramo kubisa uruti. Kureba na system yabayagaritse. Jombi gisongo mu mukobwa. Kakanyamakuru kazi. Sasu yashoye ifaranga. Ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye. Hanga muri technology ne babikoraga wanswi yajya hasi. Gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Ngenda bikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabo cyangwa nzapfa nzakurinda. Njye ni umunyamakuru usanzwe nta kindi kirenze.
mwese ndabanga yibuka gakobwa uburyo bahuye zyahuye agatabara bene kugwica yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka bosi recognition failed byanze byakiragamo yahindutse mubiswe ningo bacyangwa amena ikimashini cyose bosi hasi box taragera hasi mutsindagera kandi kamashini naye rwacipura urazamba barakomeye bagabo bose bari digitalized ntago bareba neza barabangutse reba ukuntu umugabo agenda kick ntava hari bose babaye nk'ibyuma nta n'umwe wumva fata cya mashini mukomye urumashini bose bakomeye tayari fata umugozi arambira Niye kumuturaho cya motherboard systems of error utangiye kurimbuka nagisi yarimbuka kubera wowe nagisi yarimbuka kubera wowe bamukomya ngo microchip ijya mu rutirigongo naho bwarahinduka parika nabi cyuma gica mu mutima ayiwe tayari akana kari hakuno ayiwe yaje akana kari kuri etage nta kuntu bahava inyubako yose ni ibimashini gusa mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage amanza akana hejuru nacaramira wenda akana gakire arakitangira kana kasigaye karira ni kaze biva niyo bigana mudamu nawe yaciye ishene bakana nako nimba kazajya muri ruferina ariko aragatabaye tayari mugira ngo aruwaje ninde wari uzi ko imbuga nkoranyambaga zahindura baziyeguriye abaherwe ninde wari uzi ko YouTube, Instagram, Facebook, TikTok n'izindi mbuga zihemba kandi neza gusa hari ibisabwa nabyo bitagoye kuko hamwe na social tip services Kaboji Promoter aragufasha kuzamura subscribers bawe kuri YouTube abagukurikira bikuba inshuro nyinshi utabara kuva kuri Instagram, Facebook, TikTok, X kugera no kuri 3D hamwe na Kaboji Promoter uhugukiwe ibi bintu views za video zawe ziratumbagira mu kanya nk'ako bifata buji kuzima ibindirimbo ibiganiro filime ndetse n'ibindi ukeneye website yubakanye ubuhanga buhambaye cyangwa se ukeneye no kwamamaza business yawe ikabikimenya bose ntuzuyaze we hamagara Kaboji Promoter kuri 0787 67 40 40.